dari copet. Iya masalah malingnya kan dia mal jauh sih. Nah tempat lagi ayah kan dia ya. Aing tuturkeun ya. Kemate goblok aing dik sahur. Gas aing copet. Hiji-hiji deui. Teh, belum ngasih lah. Aing kepalingan tadi subuh jam baraha, jam 4-an aing dik sahur gas. Oh, yalah, aing diurus. Oh nya. Oh. Tuh. Ate ampura aduh aing maaf. Baik. Bodoh amat palingan jelema eta mah geus biasa campak masyarakat. Bukusan Pak eta teh kitu mah ka wargana ge RT jeung rakyat luhuran sasi pangkatna rakyat nu loba si RT sorangan gebugan nu ge ku aing pecat we sia. Makana itu ada yang meureun. Keun we ku aing maling lamun beunang sia. Enak keneng ge ku aing sia maling. Gas aing di dari copet. Goblok. Aduh, rezeki anak soleh mah. Nang duit teh. Hanya duit teh ya. Nah, 207.000 ya lumayan ke ngopi yang budak ya. Dan next sahur jadi sahur go anjing jelema teh aya wae maling di bulan puasa ini sahur hari dong bukannya yang awal duit nang ngomong atau ke mana sana. Aduh bang kemana bang? Gas aing kepalingan tadi. Hah? Palingan. Hah? Yang paling. Terus mana? Yang paling. Oh. Pet, iya bentuk gong. Mana yang paling nak? Nya eta kadinya tai. Aing subuh-subuh nek sahur gas na goblok. Teh anjing. Hawa tuh. Ya hau. Hau aing. Kan aing jelema boga, saking boga teh boga hau aing mah. Ya mau dia tuh. Enak amang arek ka mana ya? Aing di ka warung ela dah. Aing dahar aing. Lapar lah sia aing teu puasa aing mah. Benar ji. Gas aing kapalingan sih udah gong banget ka aing. Eta sia gerang aliang mah gedebak-gedebuk wae. Benar emang. Nya gedebak-gedebuk wae aing teu betah ningali sia. Pukul arato sukuna ieu. Coba geroane lah sia. Tah kitu, geus tong dilatih ngarewat. Amang enak ka mana ya? Tanyakeun ka Google. Ya, aing mah HP. Coba tanyakeun. Sia tuh. Oke Google. Monyet. Goblok Google teh ngeledek aing goblok. Nah, kan sia mah mirip monyet. Di anjing si monyet. Sia monyet apa anjing? Monyet. Eta tinggal digabung eta eta. Aya. Oke Google. Oke Google. Monyet. Oke Mang, naik balik aing ah. Oh iya. Aing cek ngomong tadi mirip monyet. Baik diri ke. Oh, aing mana apa? Oh, siapa kali? Itu tuh habisnya di situ tuh. Bedi tuh. Goblok teh. Indahnya pemandangan ini. Betul. Mau kemana kah kita? Tanyakan aja kapet-kapet Pak. Baru ya. Oke lah. Ngopi.
Emang mana buka duit? Mandang ladang jual gas. Mana nyopetnya? Bapak ulang jadi ustad. Yang ngomong wae. Ayo bro, gas ayo bro. Curiga aing ka budak kos itu buka duit joker ngopi. Wah, aing sisul tinggali. Hei, budak tuan dia ya. Mana? Ini kopi. Ngopi. Nang di mana? Ya, cara mana jual gas. Woi, dia ada aja ini. Balik, woi. Coy. Mau nyanyi balik. Woi. Aduh. Berapa? Anjing. Duh. Hai, gagal Pak RT. Oh. Sia. Wah, sia lamun sia nyopet tak babet. Wis direkam. Action. Nah, mau ke mana tah? Kita Action. mau ke mana kita? Kopi. Oke, Google. Monyet. Action. Action. Oh, bener aku cantik di kadi yuk. Hak tidak. Cing, kepas action maju lah. Alika tukangnya.